nyuma y'ibitendo by'abakomanda muri special force y'intare za Sarambwe. General Bruno wari uyoboye abandi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Lubero, nawe amaze kuva muri centre ya Lubero kubera ko atangiye kubona ko ibintu bitangiye kuba biravugwa ko yerekeje Butembo, bikavugwa ko hasigaye umugambi wo bwumvikana hagati y'igisirikare cya Uganda People Defense Force n'intare za Sarambwe ziyobowe na General Baudouin ugambiriye kugira ngo babohoze Kivu y'Amajyaruguru yose. Ni nako kandi ku rundi ruhande Bukavu biri kuvugwa ko hari ikibazo gikomeye, nk'uko hari amakuru avuga ko haba hari abasirikare bihishe barimo barahamagarira abandi ba wazalendo kugira ngo baze ngo bakore agatendo gasa nko kugira uburyo bwo gucamo ibice Bukavu bigenanye ngo n'umubare muke w'abarwanyi b'intare za Sarambwe ziri kugenzura iyi Bukavu. Nk'uko amakuru y'ingenzi atugezeho akomeza kubivuga, turavuga paje z'ingenzi i Lubero twerekeze ndetse na Uvira, bikavuga ko abasirikare barenga 100 b'u Burundi bamaze kugwa mu mutego mu cyerekezo cya Sange mu birometero bike uvuye Kamanyora. Andi makuru y'ingenzi akavuga ko hari ibitendo byakozwe n'abamudahusha mu ntare za Sarambwe. Turaza kugaruka ku magambo ya General Muhozi Kainerugaba ati ndi generali uhora ushaka amahoro, abapfu bonyine nibo bifuza intambara isenya imiryango n'igihe cy'ahazaza. Ari amagambo akomeye cyane. Reka nkubwire ko kandi hari ibitendo byakorewe ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho indege za buri kanya ziva muri Afurika y'Epfo ziri kuzana abasirikare n'intwaro mu gitero biri kuvuga ko kigambiriye kubohoza ingabo za Sadeke zigotewe muri Goma n'umutwe w'abarwanyi w'intare za Sarambwe barwanaho rukomeye. Turaza kubabwira amakuru kubigenanye n'udushoka n'utunyondo turi gukoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni byinshi cyane bikomeye. Iwacu Today niho mbarangiye kugira ngo mujye kumva inkuru ku buryo burambuye. Wajya no muri comment ya mbere ugakanda kuri iyo link twaguhaye, ubundi ukaryoherwa na page zitandukanye ya Santene San. Igitangazamakuru gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa The New York Times cyamaze kugaragaza ko cyangwa se cyaganiriye na Perezida Tshisekedi. Ubona ko Tshisekedi yatangarijemo ko ari mu mishyikiro cyangwa se ari mu biganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yamaze kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanya munini muri Kongo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaza zikajya ziyifotorera ibijyanye n'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibintu bidasubirwaho muri kano kanya. Ubundi buriya kiriya gihugu cya Kongo abantu bari bafite ahantu hanini bacukura cyangwa se ibirombe byinshi byacukurwagamo amabuye. Ni uburenganzira bwari bwarahawe igihugu cy'Ubushinwa na Kongo. Buriya Ubushinwa nibwo bwacukuraga amabuye menshi muri Kongo, bufite access ku birombe byinshi, kuko Ubushinwa bwari bwarumvikanye na Kongo ko Ubushinwa bugomba kujya bwubaka imihanda, bugomba kujya bwubaka amashuri, iby'ubuvuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo niyo yari amasezerano ya Kongo n'Ubushinwa, maze Ubushinwa nabwo bukicukurira ku mabuye mu buryo rwose busesuye. Ariko ngo ayo masezerano agiye kwamburwa Ubushinwa cyangwa se igice kinini gihabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimanukire zijye muri Kongo zitangire kwicukurira ku mabuye ku buryo busesuye. Ibyo ni byatangajwe mu gitangazamakuru gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The New York Times, ubwo cyaganiraga na Tshisekedi. Ubwo abenshi bakimara kubona ibyo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerewe ko zajya gucukura amabuye muri Kongo, bahise batangira kubihuza no kuvuga ngo niyo mpamvu tumaze iminsi tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimba zumvikanye na Tshisekedi, niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika twatangiye kubona zikoma igihugu cy'u Rwanda zivuga ati, cyane cyane zibinyujije mu kiganiro ejo twabonye ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ambasade iri mu Rwanda wabonaga ko mu rwandiko yasohoye bimeze nk'iri kugaragaza ko mu Rwanda nta mutekano uhari, bimeze nk'iri kuburira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari aho byaba bihuriye, abandi bakongera bakabihuza nanone no gukomeza kugaragaza gufatira ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone ubwo zimaze no gufatira ibihano Minisitiri w'u Rwanda Lieutenant General James Kabarebe, nawe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi batangiye guhita babihuza bakavuga ati, ese Amerika Tshisekedi yaba yamaze kuyitamika? Kuko mujya mukoresha iyo mvugo Tshisekedi koko ibirombe yamaze kubibaha, akaba ariyo mpamvu Amerika itangiye kumera nk'aho itangiye kugenda isa nk'iyibasira igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere kuri aya avuga ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yanenze Ubwongereza bwirengagije ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukwiye gusenywa bitewe n'ibibazo ushobora guteza birimo guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Makoro yasubizaga Shekomba Okende wabazaga Ubwongereza impamvu
wibagiwe isenywa rya FDLR ubwo bwashyigikiraga umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kwa 21 Gashyantare 2025 usaba u Rwanda guhagarika ubufasha wayo mu 23 no gukura ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu butumwa yatambukije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Shekomba yabajije ambasade y'Ubwongereza mu muryango w'abibumbye impamvu bibagiwe isenywa rya FDLR. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda kandi yatangaje ko igihugu cy'i Burayi kimaranye igihe indwara yo kwibagirwa, aho yagize ati bikorwa ku bushake kandi birasanzwe ku Bwongereza bafite indwara bahisemo yo kwibagirwa abanyarwanda 5 bakekwaho uruhare muri jenoside bamaze mu Bwongereza imyaka irenga 20. Amakuru yasobanuye ko Ubwongereza bwemera ko aba banyarwanda bawumazemo imyaka irenga 20. Abo ni Mutabaruka Celestin ndetse na Ugirashebuja Celestin, Munyaneza Charles ndetse na Bajinya Vincent na Nteziryayo Emmanuel bafite ibyo bagomba kubazwa ariko ko bwanze kubaburanisha. Raporo zitandukanye zirimo izakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko FDLR ifite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko ikorana n'ingabo z'iki gihugu zikayiha ubufasha burimo n'intwaro. Mu nama ya Rwanda u Rwanda rwagaragaje ko Kongo n'umuhuza Angola ko FDLR ariyo izakomeza kuba ikibazo ku mutekano warwo mu gihe ihabwa intwaro ndetse ikanakomeza kuba hafi y'umupaka w'u Rwanda. Mu gihe u Rwanda kandi na Kongo na Angola byari byemeranyije kuri gahunda yo gusenya uyu mutwe wa FDLR igizwe n'ibyiciro birimo kubanza gutahura ibirindiro byayo, kwigabaho ibitero no gucyura abarwanyi bayo. Gusa kuva ibiganiro bya Rwanda byahagarara mu Ukuboza 2024 bisa naho nta cyizere cy'uko uyu mwanzuro uzashyirwa mu bikorwa vuba aha ngaha. Mu gihe umuryango mpuzamahanga nk'Ubwongereza ukomeje kwibanda ku gusaba umutwe mu 23 guhagarika imirwano kuva mu bice byose wafashe, by'umwihariko umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, ndetse binashinja u Rwanda gufasha uyu mutwe nyamara rwarabihakanye kenshi. Guverinoma y'u Rwanda kandi igaragaza kwirengagiza ingingo z'ingenzi mu gushakira ibibazo umutekano muke mu burasirazuba bw'aka karere ndetse bidashobora gukemukira mu buryo burambye. Reka mbere kuri iri jambo Perezida Felix Tshisekedi yagejeje ku banyapolitike b'imitwe itandukanye barimo abasenateri, abadepite ndetse n'abayobozi b'amashyaka batandukanye, kugeza ubu ngubu banahamagarira abatavuga rumwe na leta n'abandi banyapolitike babyifuza ko bajoyininga cyangwa se bahuza imbaraga na leta mu rugamba barimo rwo guhangana n'umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Ni ijambo yabagejejeho ababwira yuko bakwiye guhaguruka nk'uko abayobozi bamwe na bamwe yabashimiye barimo Jean Pierre Bemba n'abandi, ababwira ati muhaguruke mukore uko mushoboye, nubwo twatsinzwe urugamba ntabwo duteze kuzatsindwa iyi ntambara. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Ati ntimurangare abashaka guca intege cyangwa se gupfukamisha iki gihugu cyacu bazaca muri twebwe. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Ati bazagendera mu kuba turangaye, kurangara kwacu bazabyuririraho, bazabicamo ubundi koko Kongo bayicemo ibice. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Ati icyo numva nuko twaba turimo turabagaburira ibiryo bashaka kurya, no kuvuga ngo twaba turimo turabakorera ibyo bashaka gukora kugira ngo bagere kuri gahunda yabo. Par notre quasi silence, quasi, parce qu'il y a des braves. Bertrand Bisimwa umuyobozi wa M23
yavuze ko i Bukavu bakiriye abapolisi ba leta ya Kongo bagera ku 2100 n'abasirikari 890 bari mu ngabo za leta FARDC, bakaba biyunze ku ihuriro Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga. Bisimwa yavuze ko ashimira umuhate aba bagizeho guharanira ko abatuye Kongo babana kandi umunyekongo wagahabwa agaciro. General Bernard Byamungu Mahesha wa FC mu 23 yabwiye aba biyunzeho ko bagiye kuba abapolisi bahindura ibintu kandi ko hazaba abapolisi bashya. Yavuze ko bazaba abapolisi batandukanye nabo muri 2024 uko bazaba abapolisi b'abaturage batabangamira abaturage ahubwo barinda imitungo y'abaturage. Byamungu yababwiye ko bazajyanwa mu mahugurwa nyuma bagasubizwa mu kazi. Abasesengura bavuga ko umutwe FC mu 23 umaze kugira ubushobozi bw'abantu barenga 40,000 ibyo mu 23 imaze gufata ibice bitandukanye biri mu mujyi wa Goma uwa Bukavu ndetse ukomeje no kongera ibice bitandukanye biri mu Bunagana muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka kandi tukiri kuri aya makuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umutwe w'abarwanyi batwirwaneho ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu umaze gutangaza ko ifatanyije n'inyeshyamba zayo mu 23 n'ihuriro AFC mu 23 mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Umuyobozi wayo mushya General de Brigade Charles Sematama yabitangarije ijwi ry'Amerika nyuma y'iminsi mike wasimbuye ku buyobozi Colonel Makanika Rukunda Michel aguye ku rugamba. Nubwo bwa mbere rero uyu mutwe utangaje ku mugaragaro kugiye kugaba ibitero ku gisirikare cya leta ya Kongo ugamije kuyihirika. Mu minsi yashize wakunze kuvuga ko utarwanya leta ahubwo ko urinda abaturage b'abanyamurenge ibitero by'indi mitwe y'abarwanyi leta yananiwe gukumira. General de Brigade Charles Sematama yabwiye ijwi ry'Amerika ko nyuma y'urupfu rw'uyoboye uwo mutwe Colonel Rukunda Makanika Michel batazakomeza kurebera, bityo rero bakaba bafashe umwanzuro wo kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kugira ngo barengere abaturage. Ibimodoka byinshi by'urugamba birimo ibifaru n'ibindi bitwara imizigo n'abasirikare ndabyo byagiye bigaragara henshi kuri iki kibuga cy'indege byasizwe n'ingabo za leta. Bimwe mu bitarangijwe aba barwanyi barabyigaruriye biragenzurwa neza byoherezwa ku rugamba kurwanya abahoze ari ba nyirabyo. Noneho kuri iki kibuga ingabo za leta zahashyize n'indege imwe y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Moteri yayo yatandukanijwe nayo iri aho hasi iruhande rwayo. Cyangwa nanone ibibunda byinshi nk'ibi birasa za roketi biteye nk'amatiyo, impombo ziteranirijwe ku mapine abikurura byagaragaye hirya no hino kuri Goma byashyizwe n'ingabo za leta mu guhunga mu zindi ntwaro nyinshi z'amoko atandukanye zigaruriwe n'aba barwanyi ba M23. Inkuru iri ku rubuga rw'umuryango w'abibumbye ivuga yuko akanama k'umutekano k'uyu muryango kasabye inyeshyamba za M23 guhagarika intambara no kuvana ingabo zose ahantu zafashe. Aka kanama kemeje uyu mwanzuro ku munsi wo kuwa gatanu gasaba inyeshyamba za M23 guhita zihagarika imirwano no kuva mu bice byose bafashe bagenzura muri Kongo. Kanavuze yuko abazakomeza gutinza amahoro no gukomeza intambara bashobora gufatirwa ibihano. Ubufaransa bwateguye uyu mwanzuro buvuga yuko ubutumwa bukubiyemo busobanura neza yuko imirwano atariyo gisubizo cy'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ambasaderi Nicolas de Rivière yavuze yuko icy'ingenzi kuri bo ari ukugera ku masezerano y'agahenge adashyirwaho amananiza kandi agahita yubahirizwa ako kanya. Yakomeje avuga yuko ari ngombwa cyane ko ibiganiro bisubukurwa vuba na bwangu kandi bikajyanirana n'ubuhuza bw'abayobozi bo mu karere. Avuga yuko ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubusugire bw'icyo gihugu bigomba kubahirizwa. Imyanzuro y'aka kanama ka Loni yasabye yuko ingabo z'u Rwanda RDF zihagarika gushyigikira umutwe wa M23 kandi zigahita zivanwa ku butaka bwa leta ya Kongo by'ako kanya zitabanje kugira ikintu na kimwe zisaba. Abagize aka kanama k'umuryango w'abibumbye kandi bashinja ingabo za leta y'u Rwanda gushyigikira byeruye M23, gusa u Rwanda rwakomeje kubihakana rukavuga yuko nta n'uruhuye nabo barwanyi uretse gusa yuko rwafashe ingamba zikomeye ku mutekano w'imipaka yarwo. Akanama k'umutekano ka Loni nanone kashishikarije cyane Kongo ndetse n'u Rwanda gusubira mu biganiro bya diplomasi nta mananiza abanje gushyirwaho kandi bagakora ibikenewe byose mu gushyira mu bikorwa
amasezerano bari baragiranye binyuze mu nzira z'ubuhuza ebyiri zizwi nka Rwanda Process na Nairobi Process. Guhera hagati mu kwezi kwa 12 inyeshyamba za M23 zashyize imbaraga mu kwigarurira ibice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, aho zafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu mpera z'ukwezi kwa mbere, hanyuma zikomereza Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, byabaye ku 14 y'ukwezi kwa kabiri. Izi nyeshyamba kandi zafashe utundi duce tw'ingenzi turimo Masisi, Sake, Nyabiwe, ndetse zanashyizeho ubuyobozi bwihariye mu bice zigenzura. Kuwa gatanu, umuyobozi w'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Kongo yatangaje ko izi nyeshyamba asanga zifite umugambi wo kwigarurira umurwa mukuru wa Kongo, Kinshasa. Bintou Keita, uhagarariye ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo, yabwiye ibitangazamakuru byinshi ko amagambo atangazwa mu ruhame na M23 ndetse akaba asubirwamo kenshi agaragaza yuko umugambi ari uwo kugera Kinshasa. Akomeza agira ati rero, dushingiye kuba muri Kivu y'Amajyaruguru hamwe no gukomeza kwinjira bagana imbere muri Kivu y'Amajyepfo, turabona yuko banagerageza kwinjira muri Tanganyika. Uyu mutwe wa M23 ukaba ufite intwaro nyinshi kandi zigezweho, wambaye ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma mu nkengero zawo, ubwo wafataga ibice mu mpera za Mutarama 2025. Izi ntwaro rero zikaba zigaragara ku kibuga cy'indege cya Goma, aho ikigo cy'ingabo zidasanzwe za RDC muri Kiramanyoka hazwi nka Camp de Tir Armageddon. Ahangaha hatorezwaga ingabo z'iki gihugu zo muri batari ya Satani 2 ndetse mu Bambiro n'ahandi hatandukanye. Colonel mu ngabo z'u Rwanda rero uri mu kiruhuko cy'izabukuru akaba aherutse gutangaza ko izi ntwaro zitari zo kwifashishwa mu guhangana na M23, ahubwo ko zagombaga kwifashishwa mu gutera u Rwanda. Uyu musirikare avuga ko izi ntwaro ntabwo zari zo kurasa umutwe witwaje intwaro muto nka M23 zakusanyijwe kugira ngo zifashishwe mu gutera u Rwanda. Amakuru rero y'uyu musirikare akaba ashimangira umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo gutera u Rwanda nk'uko yabivugiye mu ruhame kenshi. Ibi kandi byanagaragariye mu bimenyetso byahatuwe ahabaga ibigo bya gisirikare. Bivugwa ko rero kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize Tshisekedi yashoye byibura miliyari 4 z'amadolari y'Amerika mu kugura ibikoresho bya gisirikare n'ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo ahanganire M23. Zimwe rero mu ntwaro zihambaye M23 yambaye ihuriro ry'ingabo za Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bwoko butandukanye bw'imbunda. Rwose M23 yafashe imbunda zitandukanye zishobora guhangana n'ibitero by'indege ndetse n'amasasu yazo kandi menshi. Izo zirimo rero za Katyusha, za Mortier n'izindi zitandukanye. Ku kibuga cy'indege cya Goma hakaba harafatiwe indege z'intambara z'Amasukhoi, imwe umusore RDC yaguze mu Burusiya, ifite ibyangombwa byayo byose birimo imbunda ndetse n'amakompra atandukanye. Imirwano rero ikaba ikomeje mu ntara Kivu y'Amajyepfo, kandi uko M23 ifata ibice niko yambara ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC intwaro nyinshi. Urugero ni urwa Bukavu, umujyi wafashwe na M23 nta sasu urivuze, aho rero izi ngabo zataye ibikoresho byazo maze zigahunga zikirukanka. Mu gihe umutwe wa M23 ugenda ufata ibice byinshi mu burasirazuba bw'igihugu, Perezida Tshisekedi yashimangiye ko hakenewe ubumwe n'imbaraga zihuriweho. Ati dukeneye kwishyira hamwe, imbaraga zacu ni abanyekongo bahagurukiye rimwe bagakomeza kwihagararaho. Bwana Tshisekedi asanga impinduka ari ngombwa haba mu rwego rwa politike no mu rwego rwa gisirikare. Yagaragaje ko hagiye gukorwa ivugurura ry'igisirikare, yizeza ko hazubakwa igisirikare cy'umwuga kandi cyitabwaho uko bikwiye kugira ngo gihangane n'ibibazo by'umutekano ndetse n'ubugambanyi buri imbere mu nzego zacyo. Ku rundi ruhande, Perezida wa Kongo yongeye gushimangira umuhate we mu kurwanya systeme y'ubufasha mpuzamahanga ngo bugamije gutera Kongo. Ati u Rwanda ntabwo ruri rwonyine kandi turi mu nzira yo gusenya iyi systeme, atari ko birasaba kwitonda no kugira imbaraga nyinshi mu rwego rwa diplomasi. Mu gihe gusaba ko habaho ibiganiro birushaho kwiyongera cyane cyane biturutse mu karere no mu rwego mpuzamahanga, ntawe uzi niba icyemezo cyo kwagura no kuvugurura guverinoma no gukorana n'andi mashyaka ya politike bishobora guhindura uburyo Kinshasa irwana n'umutwe wa M23. Mu gihe ibyo bikomeje, ku rugamba aho ibintu bikomeje kuba bibi. Nyuma yo kwigarurira agace kitwa Rusamambo mu karere ka Walikale, abarwanyi ba M23 bateye intambwe igana kuri Pinga muri Kivu y'Amajyepfo. Bamaze kugera mu mujyi wa Walungu no muri Kashanja, bongereye uduce bafite mu maboko. Ubu ngubu baragenzura uturere 4 mu 8 twose tugize iyo ntara, wongeyeho n'umujyi wa Bukavu. Uyu mutwe wa M23 unakomeje ibikorwa byo gushaka amaboko ndetse n'ubufatanye n'indi mitwe barwanira intego imwe. Ubu umutwe witwa Twirwaneho uharanira uburenganzira bw'abanyamulenge
wavuze ko bamaze kwifatanya n'ihuriro rya AFC M23 mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bukomeje kwica abaturage. Twirwaneho ni umutwe wakunze kugaragara ko wirwanaho ndetse utajya ugaba ibitero kuri Kinshasa, icyakora ubu wamaze guhindura imikorere kubera ko ku nshuro ya mbere wagaragaje ko nawo winjiye mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kongo. Ni icyemezo uyu mutwe ufashe nyuma y'iminsi mike utangaje ko umuyobozi mukuru wawo Colonel Rukunda Michel wamenyekanye nka Makanika yaguye mu gitero cya drone cy'ihuriro ry'ingabo za Kongo ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri. Umuyobozi mukuru mushya wa Twirwaneho ni Brigadier General Charles Matama yabwiye ijwi rya Amerika ko Colonel Rukunda asize bakomeye ndetse urugamba yatangije ngo bagomba kurusoza uko byagenda kose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yasibye kubamo intambara n'andi makimbirane yahitanye miliyoni z'abantu, abandi nabo babarirwa muri za miliyoni bakaba impunzi. N'ubundi ibirimo kuba muri iki gihugu uyu munsi hari ikindi gihe byabayeho, ariko uyu munsi kubw'impamvu zimwe na zimwe zishobora kubamo no kuba uburyo bw'itumanaho bwarateye imbere cyane, aho imbuga nkoranyambaga zikwirakwiza amakuru ku muvuduko w'urumuri, akaba amakuru arimo ay'ukuri n'ay'ibinyoma. Iyi ntambara irimo kuba muri Kongo irasa n'irimo kugira ingaruka nyinshi kurusha izabanje, nubwo kuri benshi atari ko bimeze. Umuntu uri ku gasongero k'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umugaba w'ikirenga w'ingabo za Kongo ni Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Yabaye perezida w'iki gihugu kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019. Yavutse mu 1963. Mbere yo kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta nshingano nyinshi yakoze muri iki gihugu, ibituma bamwe bavuga ko yabaye perezida adafite uburambe buhagije muri politiki y'igihugu. Gusa hari inshingano yagiye ahabwa akazanga. Iyi ngingo yo kutagira uburambe buhagije hari abayuririraho bakavuga ko ibibazo biri muri iki gihugu bifitanye isano n'uburambe bwe muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.